Dragi Vrščani, iza nas su 4 godine koje su počele teškim, ali nužnim reformama. Sada se možemo pohvaliti da smo odgovornom politikom i marljivim radom ostvarili izuzetne rezultate. Sproveli smo konsolidaciju budžeta i javnih finansija, a javni sektor reformisali i vratili pod zakonske okvire. Vidno je smanjena nezaposlenost, a zarade u Vršcu su među najvišima u Srbiji. Znatno smo smanjili ukupnu zaduženost grada Vršca. Prethodne 4 godine obeležila su ulaganja u infrastrukturu gde smo realizovali veliki broj kapitalnih projekata. Zahvaljujući najsavremenijem postrojenju za preradu pijaće vode, Vrščani sada piju jednu od najkvalitetnijih voda u Srbiji. Rekonstrukcijom vodotoka kanala Mesić sprečili smo nastajanje poplava u gradu, a izgradnjom retenzije u Uljmi taj kraj trajno zaštitili od katastrofa poput one koja ju je zadesila 2017. godine. Otpočeli smo sa izgradnjom kanalizacione mreže i u seoskim naseljima, a putnu infrastrukturu unapredili smo kako u samom gradu, tako i u selima. Zahvaljujući realizovanim projektima, u Vršac su došli novi investitori, tako da sada imamo potpuno nove tržne centre i najsavremenije industrijske objekte. Ulagali smo i u sportsku infrastrukturu, a Vršac je dobio prvi olimpijski bazen. Rekonstrukcijom trgova i urbanih džepova Vršcu smo vratili pravi sjaj, a izgradnjom velikog broja dečijih igrališta i sportskih terena omogućili našoj deci da se bezbrižno igraju u svom kraju. Ponosni smo na velika ulaganja u zdravstvo, gde su naše ustanove u prethodnom periodu opremljene najsavremenijom medicinskom opremom koja omogućava izbrinjavanje najtežih pacijenata. Vodili smo računa o svim kategorijama građana, tako da su socijalna briga i uslovi za život osoba sa invaliditetom, romska populacija i drugih podignuti na viši nivo. Ulaganjem u objekte kulturnih ustanova i organizacijom starih, ali i novih manifestacija, Vršac se ponovo nalazi u samom kulturnom vrhu naše zemlje. Ulagali smo i u školske objekte, jer nam je obrazovanje naše dece najvažnije. Sve uspehe i rezultate koje iza nas stoje u prethodne 4 godine postigli smo zahvaljujući uspešnoj saradnji sa višim nivoima vlasti, gde smo u svakom momentu imali bezrezervnu podršku našeg predsednika Aleksandra Vučića i Vlade Republike Srbije. I u budućnosti ćemo se boriti svuda i na svakom mestu za Vršac i Vrščane, nastavit ćemo da budemo oni iza kojih stoje dela i rezultati, a ne samo obećanja. Sledeći politiku predsednika naše stranke, Aleksandra Vučića, spremni smo za nove poduhvate koji će Vršac učiniti još povoljnijim mestom za život. Pozivam vas da u nedelju 21. juna u što većem broju izađete na izbore i podržite listu Aleksandar Vučić za našu decu, koju čini tim sastavljen od stručnjaka dokazanih u različitim oblastima, ostvarenih profesionalaca, bogatih iskustava. Posebno sam ponosna što naš tim čine i mladi, obrazovani i ambiciozni ljudi, čija nam je energija potrebna za nove izazove, za nove projekte. Zato idemo ka novoj pobedi, jer nemamo vremena za opuštanje. Čekaju nas autoput od Beograda do Temišvara, nova industrijska zona Sever, intermodalni terminal, nova opšta bolnica, novi putevi, nove škole. I zato još jednom izađite u nedelju na izbore i izaberite budućnost za decu Vršca.